Kim kötürse akçası bolsa anан alып kelem. Bu kireveriş eken. Bu kireverişi. Mına kireveriş eken. Kuchnya bar eken bir yerde. Sen özün avaysın mı? Men agentство же maga düştü de. Satılат deyip oşoga. Mende klient köp ala turgan. Biroq YouTube'ga emelerge çıkarbaş gerek da bunu. Жоқ, мен өзім деле болот бұл өзім клиенттериме. Sen nege sattan жатасың аны? Biz Mikerem'e karız bulduk da. Şunu vereyim de otamız evde. Kutulaylık. Айтты. Неме bir Mikerem mesela Mikerem'in atası da. Peki bana askanalı salıp şuraları çıkardık da iyice. Mikerem'de dayıgorumuz var idi. Kaynım küçük koydu. үй аябай сонун экен, ремонттун кереги жок. Мына төшөк көрпөлөр кетет. Var çok ketedi. Баары жок кетет экен. Bu ezber 2013 remont bolgan. На ремонт жакшы. Kalğanday kılıp dağın, kalağanday kılışat da. Ремонттун кереги жок. Qancha жатасың bu yerda? 1,5 milyon. Мына бияк кухня кылса да болот Canına экен. Evraza bol. Мына Böyle koy otursa bolot. Güzel ben. кухня кылса да болот экен бул жакты. Бияк коридор экен, 2 комнатадан тышкары бул бар экен, короче. Кухня кылып алса аябай сонун экен. Kanalizasyonlar var borduda. Mına jakaça duşoy koyulat degen, duşu mınaki. Kalasa duşoy koyulat, özdörü dağın. Kime buyurup alıp kalsa. Так, биягы кенен неме экен? Коридор экен да, 2 комнатадан тышкары бул коридор экен. И потом еще мына жерде киребериш бар экен. Киребериши бар экен. Так, эшиги да жер үйдөгүдөй экен да, сонун экен. Мына кадимки эле жер үй болуп калат экен да бул жагы. Мынки. Коргон менен тосулуптур бул жагы. Мынки. Кенен экен. Ким алган болсо жыргайт. Тышы кружка экен, 1-чи этаж. Мынки. Ana varyant oldu. Bizde varyant emez, mahkum gerek. Мынки.